Bugido kusinga Empaka ebandize kugutura timu ya Karo Karungi agora ibira ryemwe omuzakamarize zanirwa cha Bugido omutawuni kanso ya Mpara omuri Chegegwa. Timu 11 ku rw'umuruko gwa Bugido nizo zibire zetabira mu Empaka kandi abembezi baza timu zona borekere kubine obuzu bw'ebishayi omucyanga cyabo. Yani nyetaga bagambira bazana mwe bari mununga kuzana umpira. Mwe bari kuteta kashe kwa matama. Mwe bari kutia ho stress. Mwe bari kutambira. Unkamwe rinda marwa. Konka ego mpira lukutukonyeraho kugira obumu kandi okuyija hamu yene minyeto mukorora hano akubebireta umupira sazino mibyo bino mamugambe byobwezi kunywa marwa nyikinanyisha abantu cumi eco kubanza ikishayi kansarazi tubinaha abebemezi ba gavumenti abana bo kushara ba kansarazi n'abajansi ba kansarazi baryaha ntwere ikishayi ecya kabiri y'urusomeza umukorero Bugido wodi Karo Karungi twena tuzupangise Omugandi habiro omuzano gwo mukagagati ya timu ya Kabura na Bwekura ahacecha bakijulira omuri Antonde kandi timu ya Kabura esingira babwekura na gore mwarubusha. Omuzano gubire gugenderire kutebekanisa timu zombiri kwetebekanisa Empaka z'amasaza ga Buganda. Tusobira nti masa awo yakole ekyamaanyi so tuyongera okusaba abafugirizi nga honorable lwabo kuwaze na bwetike n'abantu abalala bajje tuyongera okusupportinga timu yaffe. Otherwise mwena mwena abazenga bafugirira timu eno tumaze ekitongole kya TV West okubanga kiyimirira wamu ne timu y'essaza Kabula. Zawo timu tuwagira mu kuba endungu ate n'ebyenfuna omupira oguddako twawe tugenda keranga okusinziira buli lunaku laba tweyongerako okusinziira ku mupira guno nga tubadde tusobola okufuna obuwanguzi. Ku buwanguzi bwereere mwongere kuwagira omulaga oguddako mugenda kukyala abantu basuubire okugumulaga tugenda bajje tugende tuwagire timu yaffe era obuwanguzi bwereere tujja bawangulirayo gye tugenda.